Wei ubriu basong basa maulai put muri ubadon kti ban kawang bilor ya ka yeng jong assistant rang ba snong jonggador ba snong maukar uba ransam sutnga ubadeiru ukurtong ka National People's Party banyak konyak election house nam arajal arpulai menta kasngi ka khat pratarik risau ulawan ban pan map no nagador ba snong nakalyang jonggador ba snong maukar menta ka janmiet kala khoti ka jing yalang ka bakerpang halor jong kani ka jingsa kawang bilor ka yeng jong wei ni ki nong song snong badling ba ka jingdon jogi kor CCTV lala ban lap yo ubriu ubadon kti Habe keren mat usulong mil ukur wak atiar urang ba snong kamaukar uba arwan taryang ulethu hadien ki pulet kila yok kem no ya u nakalyang jong trayeng kila weng yak ne ka jing ujor ijahar henry nakalyang jong snong pan kala pen e ba udiu bri ude ban wan pan map nak snong nambar ba kani kala jia hapo put usam jong snong maukar gi hadien bekerja tu tinggal lali kendu trayeng tinggal layo jing sisa nang tu de ni berdel lembar CCTV berdel lalap lupa ya kali nombor ber ya tu kena mentan tu ba kawang bilor tu nak kali yang senang berdel gi om be yaki gede kan ngin hapan soman be senang tidak tak kayak bisa lagi tin rei nak kali yang jom terayang berdel ada ke fayar tu syakem kulit no lakem net di hadian nang tu hadian bagi withdraw tang bagi ong ba la da withdraw ke fayaru tang ba nak snong hawan wan pan ma di mentan de kilawan pan ma ni nak dei ba song sak sino ba ki ong sa mulai ni mulai put muri thai ki daw panong ni khna ban ko kadawi ka long ba la song shet khau yang te la le song shet te kata kata jing penpau ju kan orang mengalak songset kau yang dan makata kampan juja kan gende sen ke benikong baca kum gende ke itu nomor tangi negara kesenong sa singkia nomor ba kerang bakenung jasu hadiah nabut kan ke ga sinjam no shikmat mara kum ni juja geja optional gitu kan ai pulet ben ikan CCTV bagian gidan CCTV bagian ti yok kembet na kalian kesenang mentan na mensai tu kena balwan panna pat ngir na kesenang da pan ngilama yo bagi batai ini ki anjnang pa kim ko aba ki samla ke jungi ne manu menuru kinwan pen kemasnang kamtam si teng senya kani jingja kalom khat a so pho minute kunto kamot teng senya ki jang mungkin inde tang bepenginde ja tu kejing kaba sa kawang bilor kunto ndre ka pinkendir ru yakini marchan ba kadu dang step kala yakli nong dalam senang kelang badong balik itu baca menen tu ni su kendet ke balik kan jam tu nim kuat makan jakum tu ini pencengan ni maksud senang jingi ba pet ni ya kita nginum sya bagian le kum tu ni happy ban le tinge la ka de kan undul lentir ni happen wat iki ni hapan dalala pada ngin senengin kerau ki Om mangin pinstop, Andre, in snack, in crowd, in pendi, in ya, I counseling up that. The second Takaskiba, Nisama, one name, the cat is Kimiju, and Tabaki, Machan Paju, Ki Parlock. Where you want back a Kali, Narandon Sate Sakauti, Kiara Kalijun, Kungatargan. Picking Jaki, don't be no. The Yikwa Jingha, the Legasnohi, Yikwa Bagigi, Konsamaji, Kinum Lane Ballet. Ada yano ru ni mata sinyim simba u baran som udah kadang jog MVP saja kumni ringi hangi ni don bon ba la jog ke parti dia kata ngatrai pi sotui dan ringim simir kam parti ringi simek kum ke kam senang tinggi nak yang kesenang pada dia benang kau ai kelang bagi kuapan penba yaki samla joi dia tak ada usaha kata sini halo ni rum harga ni samla la panna ba ngiru ni lama ya kata Shanta Group of Institutions, Bangalore, under the leadership of the most popular public servant Shri Dr. K. Sudhakar, the institutions offers academic opportunities for full-term courses to short and long-term training.
Around 500 students from various states are pursuing various courses like nursing, with 100 multiple teaching and non-teaching departments comprising of 500 students pursuing graduation, post-graduation, and doctorate courses. The state of the academic facilities of Shanda Group of Institutions provide practical training under the supervision of faculty members. At Shanda Group of Institutions, excellence and academic combined with exquisite facilities like sports and games, gym fitness center, digital library, hostel facilities, and also they provide 100% quality placement and merit scholarship can be provided to meritorious students.